ke le ka mphathong ke lla wa tsatsa ke le bona koshi ya lena le ikiawe sa apaleng sekgotho sa maismane sa thušeng ba bašweu lena le tsebe ba folesega le bagaditšong ba lena ba na le efeng le tofo o bina go fitlha ka mmakadiwang la le ka tshelela motse a le ne le tšheke le ka taonayo sekgotho se le se apalago ke sa maismane ile bona ke ke ka ke se 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 khubedi le se se gona sa apaleng setho sa banna ba la ba ka kua apalang mageso le swaneng le nna la ke ne mageso a maka le a mpona ke bolo tša dikobo a ke dialoša ke apana legeso le kwa springs be ke bereka be ke apana le ka heritage ke tloga kua hostele ke ya ka toropong nna ke makatša ke motho a ekwa kere a le yena o išiša ke segagabo taswa ditofo felele ba kujwana di mageteng le a bona mehlobe ka moka kwa zulu natala ne be di apara sesulu ka mekgopa papedi a re emeleleng a le diphobole mošwana se ka ba bo se lalane amen ya lebo a ke nyako ya ka kuku amen
Aye kanya kanya kaho. Bisa. Ayo selesai kumula.